Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uthaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungakuphuthi lezi ndaba ongakwenza njengamanje-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke abantu-ke abawuvali-ke umlomo-ke laphana-ke bayabonga abaqedi-ke laphana-ke ngesenzo-ke esenziwe-ke i-MK-ke laphana-ke yakhela-ke ugogo osemdala-ke indlu-ke laphana-ke lo gogo-ke ubehlala-ke endlini-ke yodaka-ke ewurawundi-ke impela-ke beyingekho-ke esimweni-ke esi-right-ke MK-ke ibe simakhela-ke omunye-ke urawundi-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela nje into nje udlala-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke ividiyo-ke. Mina ngicela kulapha usuyibonile-ke ividiyo-ke kena ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi nake ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba-ke lelo-ke bese ugcina nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza njengamanje-ke ungaba ucindezela-ke ibhathini usubscribe nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Silapha namhlanje naku-Ward 8. Ama-MK ahlanganisa amasenta angasawahlanganise ebuka isimo sikagogo lapha ku-Ward 8 akha-ke nansi indlu-ke ayikhande ngaba kuhlanganisile namhlanje bazonikeza ugogo indlu yakhe ku-Ward 8 kwaMaphumulo Sub-Region. Uyena-ke ugogo lona ama-MK amakhele indlu azomnikeza namhlanje, sibona nje isimo sakhe ukuthi sinjani lapha ku-Ward 8 kwaMaphumulo Sub-Region. Uyena-ke ugogo lo ama-MK athi uma efika abona isimo singesihle sehlanganisa imali ukuthi amakhele indlu ukuze izulu uma lina akwazi ugogo ukuthi abe nendawo yokukhosela. Siyabonga ama-MK, imisebenzi emihle niyenze nakwabanye. Viva MK, viva!